Explica'm un conte. Xxt! Tenim un pla, de Chris Houghton. Mireu! Un ocellet! Hola, ocellet! Xxt! Xxt! Tenim un pla! A poc de puntetes! A poc de puntetes! Pareu! Xxt! A la una, a les dues i a les tres! Mireu! Allà dalt! Hola, ocellet! Xxt! Xxt! Tenim un pla! A poquet, amunt! A poquet, amunt! Pareu! Xxt! A la una, a les dues i a les tres! Mireu! Allà baix! Hola, ocellet! Xxt! Xxt! Tenim un pla! A poquet, remem! A poquet, remem! Pareu! Xxt! A la una, a les dues i a les tres! Hola, ocellet! Vols pa? Un. Dos. Tres. Teniu! Mireu! A la una, a les dues i a les tres! A córrer! Mireu! Un esquirol! Xxt! Tenim un pla! I contat, aquest conte s'ha acabat.